Pre početka videa želim da se zahvalim Nimentu koji mi je dozvolio da uzmem delove iz njegovog AMV-a da bih napravio novi intro. Znači, obvezno posjetiti njegov kanal, lik je napravio toliko brutalno AMV, znači da je to ono. I dozvolim mi da uzmem delove iz tog AMV-a da bih napravio intro. Također stupite se na njegov kanal, on sad ima nekih 70 suva, hajde da do večeras probamo na njegovom kanalu da stignemo do 100 suva, pa krenimo na intro. I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas pričam o tome zašto Sasuke nije dobio prostetičku ruku. Kao što možda znate ako ste gledali Boruto film i ove nekoliko epizode Boruta gdje se pojavljuje Sasuke, vidimo da Sasuke nema drugu ruku. I pre nego što počnem da pričam dalje, želim da vas pitam kako vam se sviđa novi intro. Zaboravio sam da kažem da svi posjetite kanal Sajdža koji želi da kvita zbog male podrške, jer već nekoliko dana stoji na istoj brojici subova, a dosta se trudi, tako da ako već niste, subite se na njegov kanal i odgovorite ga od kvitanja. Ovo intro je i dalje prototip, mogu tako nazvati, jer još nisam stavio svoje ime i možda budem izbacio neke delove, ali recite mi kako vam se sviđa. Pošto počinjem da snimam o drugim animima, želim da promenim intro. Sada hajde da krenemo. Kao što većina vas zna, i Naruto i Sasuke su posle velikog ninja rata izgubili ruke. Sad ako neko ne zna, ja ću vas prisjetiti. Naruto i Sasuke su udarili Naruto Rasengan, Sasuke Chidori i izgubili svoje ruke do laktova. Onda vidimo, posle velikog ninja rata, Sasuke biva zatvoren i bio mu stavljen pečat na njegov Rinnegan, a Naruto postaje heroj ninja rata. U to vrijeme Kakashi je postao 6. Hokage. Kakashi odlučuje da pusti Sasukea van sela i skida mu pečat sa Rinnegana. Njihove prostetičke ruke još nisu bile gotove, odnosno Narutova ruka je skoro bila gotova, i pre nego što Sasuke odlazi iz sela, Naruto ga moli da ostane dok i njegova prostetička ruka ne bude gotova. Sasuke odbija i napušta selo. I sve do dan danas Sasuke nije dobio novu prostetičku ruku. Sada, zašto? Ja mislim da je to ona kazna o kojoj je Sasuke pričao. Sada ako nešto o čemu se radi, Sasuke je stalno spominjao, odnosno ne stalno, jednom ili dva put je spomenuo neku kaznu, zato što je radio stvari koje je radio, pravio gluposti, napao 5 Kage i tako to. I želeo je da se iskupi, odnosno ne da se iskupi, nego da kazni sebe, tako što će do kraja života biti bez svoje leve ruke. I da, ako niste primetili, Sasuke je sada ruka odsečena do ramena, a ne kao i Naruto ili što mu je prije bilo odsečena do lakta. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako još ostavite like i subscribe, opet ponavljam da se subscribe na kanal Nimento koji će vam biti u opisu videa i recite mi šta vi mislite o ovome. Do sljedećeg videa, pozdrav vas, Balkanski Učiha.